BJP वगैरह कांग्रेस वगैरह any party वगैरह coalition वगैरह मोई responsibility first to the kanano have kind of public na trawa karamba public मखोई vote thada kan sida kale public na trawa adu responsibility kai chaka responsibility hai tare ko adu ta kai chaka ata BJP have Congress have samana ro both are of the same coin akoi gi amana asok ni amana number ni ka pa kana akoi sahi manga ko din ka pa kan sida asok ong tawa de number ong tawa or marak tong phaira kan sida coalition ong siamba ko adu gum po ngata there is a political system a political system dogi election tori poch di miyam thada bane akoi thadin tra bo chu natraga a kan Delhi dagi election commission thara kan Manipur gi vote di swain to na mo na kan ro kan to ra ade sagol ban gi athai ban gi ya school gi assembly constituency isha na mi ga hapok pra swain to akoi na khali na tra ba yai akoi na khan ba da akoi khan bi wa hai bu nu pa na sen myam de pibi de matra sim su pack ne myam na hai ba talam ba de khang de adu free the vote kana rane mi su plus ama chale ni hai ba di joar da khoi gi le na sen cha pan ne adu gi sen do angam nu pa na thada jara kan mai ju mi khar khomja ba mi khar logja ba or mi khar leja ba hai tare ko policing mamang da gum lei do ani gum mari gum bo ga something mai wa be adu kasu kai de lebi ro adu thadari du di akoi miyam thada ba ne ha tare reflection of politicians hai de akoi state si ko le public sing si ju acho bu kenam de le hai with responsibility am de le hai tare akoi tha choro mi ata ne system de change to ma thau tai political system je ma change to tai regional khoi ga khoi ya maru ba regional party hai tare ko Manipur People's Party leri atopa party singul ambai ai singut na ba process le rambe adu time tested oiba party singsina paiba kansida Manipur da khoi sana lebak sida karam film da lage haiba sing ngasi Manipur da leiba sigi show si yengbe myam sina khangam mani hai tare ko adu khang ta ga di mathangi vote aina kamai to butai ai BJP dam vote pidira songi right PB ko sukai de Congress da vote pidira songi right ni PB ko sukai de somgi khura ta da ma mai ine indon natraga sagai gi piba leibra to bi ko sukai de ko nangi right ni mai right ni and freedom of peer ni monda freedom of expression freedom of choice and peer ja du gi ne natra nang nam fu da thado ka no ngai kok ta number ya adu yaw do sunate natra adu su hori ne ching the story tam the story mama mi vote da no me ka kam na ge mi kya soi ge imung manung da mi kam changam ge adu to ge khori melam ge habis de koina vote u gro bonga tane al tagri voting system da koina freedom of to vote to choose our kogi elect to go ba mioi sing sigi choose to re mong da koina pi ne adu su jing mem ballot kano gi EVM fixing to ena to ne mem de then how free and fair machines in can free and fair orige adagi hujig haiba population akogi Bihar da toriba ade Maharashtra toriba vote akogi voters delete toriba me ama ko asine ka mind to no ada gadi ECI na budi highway ECI ka da warrant political power paiba India paiba mi sing na di akogi mana whip jari ya draw ECI higher kan whip jari do ni na draw CBI higher kan whip jari do ni are enforcement directed whip jari do ni research RAW kan ko mind tori NI kan ko mind tori ge na draw bank SBI RBI adu da paisa na min trawa akoina paiba policing ani japi ogera udu ugire adagi chonga japi ogera chani japi ogera cham japi ogera si nam min trawa kana no control to RBI na trawa atagadi 2 lakh crore 2000 lakh crores akoi telegraph ki heading da 2000000000 the power the loigene adugi 2 lakh 1000 crores tongana namam me haina na trawa akoi Congress party na matam da Jairam Ramesh koina adagi Kapil Sibal koina thola kan sida media press conference to the press conference to kan moina haina noina koina si press conference to wane noi khabar am hawnga moin hap so hap with Indian Express mati am hapam mane ata am hapangam gide okay adu ta 2 lakh 1000 crores kai chakraba EVM me ama tonganam mang have case me ama le adu kai chakraba ata gadi sen pariba political power pariba adugumba music na loinamak ayamba India gi manipulate to ngam ha wain ana ha the capitalism ha be pone adu ta gi Manipur to is the kaino saman ro jo sen pariba sing na dum just khadim power pariba sakti pariba sing rule to town a to view ko ju kai de
adu miya mu chiktan khala tobiyo hai wai ne akoi lanai ju tobiyo ke ju kai debo adu kunai ju ko tobiyo okay okay ma su rickshaw lo thole ne de mang thindo thole ne ma so thak pe abam de lei ko kai no ha kan de mo shi mission ne te na ka am ngam na ko na kan ji de chin bu thi ge ra na ta ka ken to ge ra adu paisa thada ge ra gambling am to kan ji de political power pai ne yai adu gu ju no amam de no pare thoe adu to kan di responsibility chokole no response chokta gari isa gi tang puk thanta gari miya mu sing thalan biu abi question du wa ne okay akoi ju yaning ke chu kai to biu akoi ne bot thada gari se noi ne matik sare noi da koi bot pijare ge chahi manga si du mok di akoi leader wa biro koi kendra si go biro huji kai sa ge deep preset lege suspended animation da ana ji vacation chali sudi thari school ki go ana school jikram kan hodoi no hai bu khang re adu tha team cha tori february bote school ki vacation se adu ta gadi masidi ki param tamakan da electorate singsina ngasa ai waham di kitang wala me akoi gi regionalism ko yes akoi gi state chi gi leriba political party me am si marks da akoi regional party sings da amna maning jin ne ba mathona leba but not ariba you in new bottle na tawa anauba youth anauba academics anauba intellectuals anauba thikadar je anauba businessmen or je kisu kai de ado kitang nauba mato mama la akan sida anauba yawlama anauba yeninga ma hunda ta gadi manipur gi sile pm is change to ta gadi yes akoi there is no future for us irrespective of Maitei yogira naga yogira kuki yogira anybody yogira ko ana sigi political change ama lakwa sidi yam mathau tai karam political change no have kanda for the betterment karam betterment ai thangagi na to mayam pulap ki natro ai thangagi right na te ba yes akoi host ka right na te ba akoi right ma'am le sha sigi se pulap pi view akoi sakot sage akoi hingjage akoi law and order phazan thambiu akoi law abiding citizens oi da kachu kai di haibagi madu gi democracy gi mahau do akoi phangjage haibani huji ti akoi huji adum amata leitre okay am phazan thambi ro jana khoi gi